say yamo kwa baby Adom TV Badwam dwumadie no eso aseda na yawodia ebri bia wo hweye yeda se yeni somo papa enenso give us Herbal Center ba edi nuru no aba tie niye ye wo hia esa otonom no abo awram pharmacy ne Herbal shops ubenya bi ho be me na yamo achen na bibi aboko de Dr. Kwabi nso ho ye Dr. Sheho sa wadaroma ye hwe nuru ewo so eja wo se kwabrane aso ne sisi die sisi yare no so de e be chewo na nsin de abapa aba enjena no me de we nanam okay ana ba cho obi e wo koto we nso no ese wo fa ne mienu bom okay me di ka ma me nchi ahwefo enchi aganafo na me mo bi a chen mo bi akwa aba give us Herbal Center na no pay ne adofo ehie okay eden ba cho ne di kan ya na ye be di hu nkomo no eye o taete ye taika eda ya no fa ebra bia o se o na nse mi yemu etim o na nse constipation aba me so na de bia oka na anu give us Herbal Center ya semeta kan se ase yare a eye da ya no fa na ebra ni don nya ye kan ya ye ma ya adwen nko ho ase ye ma ye ni nko o ayem tim de se normal o anu akwa di blodo no akwa di we na yemu etim da bi wo be hu no sa na mmom no ekire nsunsu anso ene sanya ebedi nipadua ne nya no eya na edoso edi ba cho obi biara wo tie mi na wo hwe me give us Herbal Center ye na ye give us cool capsules and have a give us P capsules me ba cho P no eye power okay and a cool no eye koko ni amaman ena etu ase enti obi ayem tiem ewo usu bia no me ba cho ehia draway mienu na watumi anom obeka se na ayem tiem no ede na ye ma nipadua no eba cho sa wo yoba na wo hwe me na ye bema na se ayemtim e wo so a na edi kan ni eno na bo sa fe de wo kasa na mpampan bo ni fiwe no mu ba enti ebre bi obeka se bia no de ade akata na no ana so wo de nsa akata na no eba cho wo ye wo bema na wo yoba e so ye de utumi tu ase oni obi kasa so ene mpampan bo ne no eye kuro ewo utrim eba cho bi sa wo se eti kwankura na esi ukon so no ehin pa na de ekoti no ede enso na ekoti no na mom na ayemtim no ena tie ena fair ekokofa side etumi ede eba enti ba cho hia we na bamba bi ayemtim also oba bi ayemtim ewo so no me ba cho na edika nim oba ayemtim woni so no na obon sa afa de odi empemu agro na so odi odo a osimi de me mfele hwe ne eka no eye frigidity no enti ono do so we na mi de ne awo ye nyina mi de enko ba bia me ba cho ekokoba ne sa na we draw here eye give us cool capsules and have a give us P capsules be man so de no eno nie o won say no won say ayemtim no so a e ma wuntini no moja ne ntumi ndie fusane enko wuntini no enko nipedua akwa ne be bia say de ehia na etumi die de edi dwuma enti ebra wani ehu na aka akira adwen no na adwen na aka akira akoma no akoma no de waye na afemu die bia so wo de moja no ebekọ sabi ugbe memo ho no na mbaka ko wie chire no na afi de moja na ekọ ho no no esan say fi ewo ho no mo na moja no ntumi nya ba bia mfa wo ntine no ntino obon say ntumi nkọ ba bia eno ne beka ko wie chire na be ma premature ejaculation akwa ye wo chefa ana say erectile dysfunction eno so akwa ye wo chefa eno no be kwam akwam bia wo da ho no na wa akodonkwa o kan chima wo dofo ebisa say oh kwadwo ni atumi ye ni sesi ya wawie e ba cho we draw here eye give us cool capsules and have a give us P capsules e ba cho nremi enu nyina anya na okọ Herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop ebi eto wadro man Ghana mu bia na obenya give us cool capsules and have a give us P capsules na wetumi anonom na bibia etumi akonkan enu akire ne krakra mu no obon se abefo hwehwe ma beto dwa sanka nipa bia de wotina se don hwe mienu bia na eso otumi nya simanum ekọ edu na ode trenchen wompo no o hye nkani a wono akọ kwantenten odwedini a wakotena edwa so fiti anopa akọpem anwumre ensantwire ni self na so obi bia wotatena se che no bisasa anya bia otaye se ade no dabi unye eno tina give us Herbal Center ye de give us cool capsules ene ni P capsules ne de etumi ede ede abrewa no betumi aboa e pa cho kai se nromi enu yanka se ye memu hahama ye dubina ni dinsia hodo na Dr. Solomon Kwabi ena ma baefu nimde ani so ehun kwan so ede aye adromi enu ede aba bibia wo nti ase no betumi afre ne ani wadi nkomo empempi no beka so ena mo de mo ba mo adanse de mo dance ni bia ni ho ne wa wo hweme ene wa wo tie mi se wo bedi ho adanse akire obi
ana wo be kwakoto aduro no anu na de adanse training no eden etumi ede aba nti give us cool capsules any ni pee no me pa cho be ma kope na ayemtin bia agi ni pedua de aboso constipation no na eden netumi enum esan say wonum a serve as purgative pegu ama efini kika oni pedua no nyina eden etumi ara besen ma bibia no etumi akonkan nti enno enonom enenso de me de we baye we ni de yankonya ho give us Herbal mixture no give us na ntontom da ho eno no yankonya ho ezan say na anope ase na otwe mu akra no ensuo na gugugugu a anope akra so woto da so eto nso ade ba akope wa hwe mfikyire ho ehofu efu hwe wadwuma mu hwe bola bia odi egu mfi je ebre bia eno na me ko office bi ewia pa ACC so na ntontom di efu sane say ya enti men ka so mi de bia me modern ntontom nka me o mi de metike mu air condition ka da bi unni ma bra unni ma don enti na give us Herbal center yes yen give us Herbal mixture no e ba cho fa ne se wa no de nom na no pa ewia anwumre se na betumi aboa ma etri di amua bia e beba ni pedua no mu no e betumi etu ase ezan se entontom ba ne din di film anopheles ne cow na wo ja ne e fa plasmodium parasite na oba ba cho se wo didi a enam se wo wuntini muntino eni moja ne di afra eko unum nsu a enamu ade bia oba bia no enam wuntini no mu enti wo se onipedua kwa ne baby bia no na akɔhyehyehye ho sa anna insunsanso ne di amfa mama wanhu a bia na hu ahyehye mu a da be so mu se ne be ka so enra nkwa na wonam ha ye be ka kɔ hwem ye se etridi anase malaria ene ye ofi atias fasa so bacho ye se otumfo baby obo no konkom mi no na ko ne hia no Ghana fo hu hia yen pa enti na give us Herbal center ye se yen give us Herbal mixture no give us entontom da ho no me pacho me ma ne mpa ofie okamu wadwuma mu baby bia wonu mo mo de mfinhye dumienu ekɔ nom na fa tu etridi ase obi bia nso no so sorry on say da no complain ene ni tifa ene aduane na me die na se gina mebo de bia ne widie ba bi ye ne ya so widie ba bi ta ya wo ya na se enkwamo na ebo nipedua no ba no wo ma no adwojo ne ye ka no eye immune system no enti say immune system ne ye weak a ya dwe bia ye ne ti a eba wadwoso eno nti ne se no ebra wudi to malaria any fever asene na me pacho osan de boost to wo immune system no se de betumi aboa ma apomodempa a ho hia no watumi anya enra nyina anya na omamu ani wiase afa na bebia ya na manfo ta aka so na abrochire ni ama no me pacho anya na wo ho ubenya bi ato ba bia herbal shop bia pharmaceutical shop licensed chemical shop bebia eton aduro bia onya give us Herbal mixture na no na fe to malaria fe boost to immune system na wenu muto na ato no awona edu anaju de suom na ede wo no ewana wabo na watwe ko ne na watwe mienu no me pacho ne nyina de ase entumentu ni awonti ase ni awopɛ mu nkyere mu no me pacho awmatrofo no gu kasamfoni ni na mom no eye 0543 222470 ana 0543 222470 na tumi frɛ ni enim komo na wapomudin ho no entumi enwie peye ne kra komo meko me pacho ensuo na yaye no na ya abuju nsuo ye de ahabamro na de aye oto a obon se ye kama me pacho kona kopa bi eno na ye give us ice abuju nsuo ye nsuo a wonom a ma onipedua no etumi gina brane ma owe de eye fe ebre ne edo nyina no num nsuo pa ye tunu ododowa latte amna donko mo me pacho eho ye nya galabia enti nsuo no ye de afa osmosis fidie mu ya sone so eye feeling ka bia ni potential of hydrogen try to aka the pH no me pacho 7 ekopim 7.8 enye less than 7 na kwa ye acidic enti ko no ma nya fe na menum nsuo na afa meyem ensuo bia ni pH ndu 7 no eno na onom a wo se afa yes say acidic enti ko pensu pai na onom a ebetimi akọ 0543 222470 yeah that's it nti give us Herbal center ena yete won mo enka no me wo ba ko bie mu nso wo ho twa mi sisi na me nkomra na ye ba ehun hia me pa enyim free ha me kwa ba sisi a